بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Şemail sabağı köpten beri ayılçılap ketip bolmay kalıp en baştalıp atat. Peygamberimizin siraсын Şemail okup үйрөнүү. Ошол учурда азыр биздин Кыргызстанда түштүктө оор чыңалып турган маселе турат. Чек арада мусулманга жарашпаган жорук болуп турат. Анан бүгүнкү сабагыбызды иншалла мына ошол ортого коюп кылабыз. Бул жакшы иш, бул пайгамбарды окуп үйрөнүү иш. Ушул ишибизди тавассул кылып, Кудайга ортого коюп, иншалла сабактын тегине дуа кылабыз. Кудай таалам ушул маселени жакшы чечип, өзүнө жага турган таризде, эчким капа болбой турган таризде оң жолго салынып чече турган адамдарга Кудай таалам туура пикирди көкүрөгүнө көйдөнүнө салганды Кудайым насип кылсын деп дуа кылабыз. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өмүр баянын окуп ортого койгондон дагы кандай сооп иш болушу мүмкүн? Бул эң чоң улуу сооп иштердин бири. Эгерде кайсы бир адамдын башында оор иш келип чечилбей аткан болсо, бир жакшы амал кылып Кудай үчүн, халис лиллах. Анан ошону ортого коюп Кудайым өзүң үчүн кылдым, өзүң ушундай насип кыл деп сураса, иншалла Кудайым берет иншалла. Ошон үчүн ниетибизди дагы бирсе жаңылап алабыз. Бардыгыбыз ушул окуй турганыбыз пайгамбарыбызды окусак, үйрөнсөк, түшүбүзгө кирсек, таанысак, ошол кишидей болсок, ээрчисек, махабат болсо ошол кишиге, а кишинин бизге махабаты болсо, кыяматта бейиште бирге болсок деген үмүт менен келдик деп ниетти иншалла жаңылап алабыз. Деги эле ниетти дайыма жаңылап турган бул жакшы маселе. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى الشمائل المحمدية إلى أن قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي أنه قال حدثنا علي بن حسين ابن واقد أنه قال حدثني أبي أنه قال حدثني عبد الله ابن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل صدقته. قال فرفعها فجاء الغد بمثله. deb ketaveradi. Utur kelgen жерин айтып, кайра окуп айтып кетеберебиз иншалла. Бул хадис урматтуу бир туган өткөндө баштаганбыз, бирок кайра баштан ошол жерден улантып кетебиз. Азирети имам Абу Иса ат-Тирмизи айтат: "Хаддасана Абу Аммар ал-Хусейн ибн Хурейз al-Хузаи" дейт. Имам Тирмизинин устазы Абу Аммар куньясы. Аты Хусейн ибн Хурейз al-Хузаи айтат дейт. Бул Хузаа деген кабила бар, уруу бар, саруу дегендей эле. Ошол уруудан чыккан адам. Бул адам Суфьян ибн Уяйнадан риваят кылган адам, улуг адам. Демек Суфьян ибн Уяйна бул имам Тирмизинин чоң ата устазы болуп калды ошол жерге келгенде. Ва Ваки ибн Жаррах бул имам Шафиин устазы. Ва гайрихима. Ва харража лаху ва гайрихима дегени экөөнөн башка имамдардан дагы. Эң кыйындарын айтты, калганын түшүнүп ала бер деди. Вакиден угаткан болсо, Суфьян ибн Уяйнадан уккан болсо, демек бала болуп калыптыр деген сөз болот. Бизде Орто Азияда, айрыкча Кыргызстанда абсыздар дамада окуп тур десе, маселе деп ошо менен маселе токтоп калат. Азыркы чейин ушундай. Абсыздар дамада окуган экен деселе токтоп калат. Ушинтип токтоп калып, анан баары сүрдөп анан нарака кетет. Ва харража лахул Бухари ва Муслим ва гайрухума. Ошондой эле бул адамдын хадисин
İmam Bukhari, İmam Müslim jana başkaları rivayet kıldı deydi. Demek Bukhari'de bunun hadisi var, Müslim'de bunun hadisi var. Demek ökö jana başkaları. Ökö da uşunday. İmam Bukhari, Müslim hadisini çıkarsa demek bu adam imam hadis iliminde. İmam Bukhari, Müslim'in hadisinde kitabında bulan atı gelse demek bu adam öte oluttu adam. Meseleye mani beriş gerek degen söz. Ve huve sikatun. Sika. Sika degen söz, işeniştü degen söz. Bu ilmi daraja. Palanca sikatun dese, işeniştü adam da aytılınsa, bu adamın hadisi sahih bol oturgan adam. Kale İbn Huzeymeta. İbn Huzeyme bu çoğun adam, bunun Sahih İbn Huzeyme degen kitabı var. İbn Huzeyme aytat, Ra'aytuhu fin nawmi ala minberi nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bi thiyabin hadrin. Men bir günü düşümde mına uşul Huzai'yi gördüm. Peygamberimiz aleyhisselam'ın minbarında yaşıl giyim menen turganın deydi. Minbarga çıkıp yaşıl giyim menen turganı gördüm deydi. İbn Huzeyme çoğun muhaddis Sahih kitabın avtor aytat, men düşümde Huzai'yi gördüm deydi. Fakara'a em yahsabuna enna la nesma'u sirrahu ve necvahum. Kur'an-ı Kerim'deki alar emni deydi, oylavat şağı deydi. Biz alardan sırdı bulgandarındağı, akırın kupiya kılıp açık aytkan dualarındağı emni ukpayt de oylavat şağı deydi. Çok Kuday Taala bardığını görüp bilip durat. İçinde oylaganını dağı, kupiya aytkan sırrını dağı bardığını bilip durat. Emni şonu bilbeyt de oylavat ağı degen ayatты okup minbardeken deydi. Fa ucibe minel kabri şerifi hakkan hakka. Oşul Huzai, uşul adam, ravi, Tirmizi'nin ustazı, uşul ayatты okup minbardan okuganda Peygamber minbar kabırın janında kabırdan hakikat, hak degen ün çıktı deydi. Tüşümde gördüm deydi. Emi tüş bizge dalil bolboy. Biroq bu eşmet taşmet'in tüşü emas, bu İbn Huzeyme'nin tüşü. Çoğun alımdın tüşü. Demek tüş mübaşşirat, Peygamber aleyhisselam'a da tüş deydi, salih tüş, 46'dan bir bölügü peygamberçılıktın. Demek uşul adamdın makamının var ekendigine mına uşun dese dalil. Hazır bizge vahiy düşpeyt. Egerde bir adam özünün bagıttagısı gelse, anıktagısı gelse, istihara okusun. Kudaydım istiharanın en jakşı bolgan jeri kebir adamlarga tuş menen bildirip koyar. Peygamber aleyhisselam aytat, senin söylegen sözün kançalık tuğra olsa, oşonçalık tüşün tuğra çıkart deydi. Tüşün tiline jaraşa. 100% tuğra söylesen, tüşün 100% tuğra, tüşünü görüp öyle jolun qarap kete öresin. Şunday. Adamlar kıyın hazır. Surayın desen Peygamberimiz barzak tirүүлügü menen özünde surap alayın desen yok. Alım tappay kalasın gede. Tava turanda gede kışayıp kalgan bolot. Anam niye kalasın? Al vaqta oşal istiharaga barasın. İstihara inşallah sana jardam beret. Aytor Alaytat Huzai haddesena Ali ibn Huseyn ibn Vakidin deydi. Ali ibn Huseyn ibn Vakid aytat, al kana sadukan, saduk adam bolgan deydi. Saduk degeni çinçil degen söz. Eğer de qaysı bir adamga saduk deb bağ verilse, oşol adamın hadisi hasan hadis bolup eseptelet. Hadisler sahih hadis, hasan hadis bolot da. Eğer oşoga sadukun deb bağ verilse, oşol hadis hasan deb bağ verilgen, makbul kabul kılıngan hadis bolup eseptelet. Qala Abu Hatim daif. Özü negizgi tüpkü ba saduk. Biroq İbn Abu Hatim daif alsız da vaysa, lakin qala Nesai la ba'sa bihi. İmam Nesai la ba'sa bihi ançalık korkunucu yok, hadisi kabul kılınat, jaray beret deb aytıp atat. Rawa an İbn Mübarek ve gayrihi. Hazreti İbn Mübarek'tan jana başkalardan rivayet kılgan deydi. Ve anhu. Oşol İbn Vakid'den İbn Rahawiya ve gayruhu. İbn Rahawiya degen bu Rahawayh aslında. Rahawayh. Biroq Vayh degen tozoqtun bir atı olgan sebepten muhaddisler Vayh degende vuya da okuşkan. Raha vuya, siba vuya dep. Vayh degen tozoq degen sözü ozgo keltirbeş üçün. Oşol adam rivayet kılgan. Harraja lahul Bukhari fil adab. İmam Bukhari Adabul Mufrad degen kitabında bunun hadis keltirgen. Wal arba'atu törtö keltirgen. Törtö kim? Abu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn Majah. Demek talaş mesele. Birö jakşı, birö jaman deyip, biroq tüpkülügünde gelgende jıyıntığı saduk. Kebir adam duruşunda, birö jaman birö jakşı deyip, bul adamdı biröler hadis kabul kılın baş gerek daif deyip, Abu Hatim aysa Nesai la ba'sa bihi tuğra deyip. Aytı talaş boldu, biroq jıyıntığı kança, jıyıntığı saduk, mına uşul adamın hadisi kabul bolup turgan, hasan daraja berilip turgan adam deyip. Haddesani abi, alaytat, bana atam aytты deyip. Atası kim? Huseyn ibn Vakid.
Atası Husayn ibn Vakid bu Hazret İkrima'dan rivayet kılgan, Sabitül Binani'den rivayet kılgan, andan İbn Şakik, jana köp adamlar rivayet kılıp İbn Ma'in vassaqahu deydi. Bukhari'nin ustazı bu adam fika dep aytkan ataсын. Ve haraja lahu Muslimun, İmam Müslim'den kitabında bunun hadisi var deydi. Kavluhu haddeseni Abdullah ibn Burayda. Kale sami'tu abi. Abdullah ibn Burayda bul kim? Bul tabiinlerden en fikat işenişlilerden biri. Tabiinlerin arasında fikalar var, fika emesler dağı var. Sahaba gelsen tekşeri oturbayız. Sahaba bolsa boldu, kabul kılına verer. Biroq tabiinlerge ötköndө arasında fikaları var, ana fika emesleri var. Oşon üçün tabiinlerden min fikatı tabiin, tabiinlerden fikalarından deydi. Tabiin bolsa ele anı sıraz alıp ele jakşygynda ala berbeybiz. Egerde akıl alsız bolup kalışı mümkün, taşayyü kiçine bir yaka bölüngen boluşu mümkün, akidas kiçine munda bolup kalışı mümkün, aga etiyat bolabız. Bu tabiinlerden fikalarından deydi. Abu Hatim ve haraca lehul cemaat bunun hadisini çıkargan degeni eğer de hadis iliminde cemaat da vaysa kutubu sitta. Ahraca lehul cemaat çıkargan da vaysa kutubu sitta. Bukhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, İbn Mace, Abu Davud. Semi'tu abi Buraydata. Men özümden atam Burayda'dan okudum deydi. Yakulu Ja'a Salmanul Farisiyyü ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem hina kadimel Medinete bi maidetin aleyha rutabun deydi. Peygamberimiz aleyhisselam Medine'ye gelgende Hazreti Salmanul Farisi içinde kurması var dasturkan götürüp geldi deydi. Salman Farisi kim? Bu Faris Pers ulutuna tanıdık da aytsa avli gayri zalike kebirler jokanda emes başka bir nerse deydi. Antkeni Faris degen söz Arap dilinde bu atçan degen söz. Faras at, Faris atçan, çavandes degen mani. Biz bardığımız bilgende Salman Farisi degende bu Pers ulutundan bolgan Perslerden, Türk emes, Arap emes, Perslerden de düşünsök, biroq başka bir rivayatlarda çok Pers boluştura şart emes, balkim bu emne çavandes bir uşunday bir atçan jürgen adamdın tukum oşogo bolup kalışı mümkün. Çavandes de at koyulup kalgan boluşu mümkün. Degen ihtimal dele bar deydi. Biroq maşhur emne Farisi. Anı Salmanul Hayr dep koyat. Jakşılıktın Salmanı dep aytışat. Su'ile an abihi faqala ana Salman ibn İslam. Atan kim dep suraşkanda aytkan deydi. Men Salman ibn İslam. Men İslamdan oğlu Salmanmın dep aytkan deydi. Antkeni men musulman bolgongo çeyin adam katarı barkım dele jok ele, başkam jok ele. Musulmançılık menen İslam menen men adam boldum demek men Salman ibn İslam. İslamdan oğlu Salmanmın dep emne jogap berdi deydi. Ve huwa sahabiyun kabirun. Bu çoğ sahabi. Sahavaların çoğ sahavalardan biri ahadullezine iştaqat lahumul cennet. Bu beyiş sağınma sahavalardan biri. Kebir adamlarga beyiş sağınıp oşol kaçan bana gelip dep kütkön sahavalardan biri. Gördüңөр biz bar beyişke sağınabız, biroq kebir adamlarga beyiş sağınat eken oşolordan biri Salman el Farisi. Kuday taala bizi dagı beyiş sağınganlardan kılgan bolsun. Allahumma amin. Ve su'ila Aliyun anhu. Hazreti Ali'den soraştır bu Salman Farisi jönünde. Alimel ilmel evvele vel ahire ve huve bahrun la yenzifu ve huve minna ahlul beyt lehul yedu tuğla fi zuhdi ma'a tuğli umrihi. Hazreti Ali'den soraştır Salman Farisi kanday degende aytıptır. Algaçkı ilimdi dağı, akırkı ilimdi dağı bildi dedi. Algaçkı ilim, akırkı ilim degende bilbeyiz Hazreti Ali'nin aytkısı geldi. Biroq dünya ahiret dağı bildi degen söz. Dünyanın dağı basın bildi, ahiretin basın bildi, oşoq iştedi degen mani. Je başka bir rivayet bu biraz durup gelet Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kavarın musulman bolgongo çeyin jööt alımlardan ugup durup anan gelgen. Demek İslam ilimin bildi, aga çeyin ilimdi dağı bilgen adam iki ilimdi ten. Algaçkı ilimdi, akırkı ilimdi bildi deydi. Aytır kanday bolsa dağı bu jönökü adam emes, karapayım adam emes. İki dünyanın ilimin bildi dedi. Ve huve bahrun la yenzif. Bu çekesi oyulbagan tügön bögön deniz dedi. Deniz degen bu ilim gaytılınat. Arap dilinde deniz degen bahrun dep ilim gaytılınat. Al bizden ahlil beyt peygamber tukumundan da aytdı.
Antkeni uşunçalık berilgenden Peygamber aleyhisselam Salmandı bul menden dedi dagı. Oşol Alil Beyt'i kanday süysen, kanday soğup berilse, Hazreti Salman'dı süysen, mına oşunda sana dagı soğup berilet degen mani. Peygamberimiz aleyhisselam anlıkın tukundarın suyu imandan bolsa, Hazreti Salman'dı suyu dagı imandan degen mani. Antkeni Hazreti Salman'dın ökümü, oşol Alil Beyt'in ökümündöy deydi. Al uzak ömür sürgöndüğüne karabastan öte takvaçılıktı karmangan adam ile. Adamlar uzak ömür sürgöndü köptörü uzak ömür boyu takvaçılık kılbay kalışı mümkün. Ömürün başında buzuluşu mümkün, eteginde buzuluşu mümkün. Biroq ömür boyu takva boluş bu emne kebir adamlara kıyınırak. Kedi ömüründe bir 2 yıl takva olup koyat, 1 yıl davet kaçıp geç kayra gelip şeytanı kırmap ketet. Kur'an jattap koyuş mümkün, kayra giyin gel şeytan ustaz bolup alat misal üçün. Aytır arıganday. Biroq bu uzun ömür bolğonduğuna karabastan ömürünün bardığı takvaçılığa milt kaltılgan adam ile deydi. Fakat aşa 200 aw 350 sene. 250 yıl yaşadı deydi. Kebir rivayetlarda 350 deydi. İhtimal var mı yok mu? İhtimalı var. 250 kebir ve 350. Antkeni Peygamber aleyhisselam'a çeyinki bunun tarixi özü uzun ele. Al Salman'ın inşallah tarixi özünçe bir gelet. Men bir kızık pikir geldi, bana adayın pikir gelet, bir göğünçeli aytıp kalıp şöyle kalıp getet. Hem jakşı olup kalsın deyim. Hayatı sahaba, kendi akılavelikten yüde okup atıp. Anan şunday bir rahat aldım özüm çöç. Anan oşonda bir sabak başlasam. Antkeni bizde bu sabak bolbaydı da, maşvara menen boluş gerek. Biroq kebir ustazlar özleri başlay bergen bolsa karşılık jok eken. Ha? İmene davatın tartibinde janagıday çıkkan jerge aga tartip ursap gerek eken, biroq андай emes. Jön ilim katары ketip atkandar bolsa kitep katары alıp turup okusa bola berer eken. Bir hadis okup oşonu geçke tasirlenip anan rahat alıp jürdüm, anan oşonu başkalarga bölüşküm gelip ketти. İçim eçtike turbayt meneki okusam oşonu aytkım kele beret. Ana oşonu da Kuday nasip kılsın деп atam. Antkeni sahabalardın kurmandığı oşol jerde öte tahsin berilgen, uşunday bir meselelerin bar çoğulgan da şonu har bir adam biliş gerek de oylayım men. Kur'an'dan tafsiri deyip mi? Kur'an'dan tafsiri. Antkeni sahabalar oşonu basıp yürüşöt. İslam'dın praktikalı İslam kadimki dey. Hayatı sahabaların ömür boyu yaşaosu. Ana men çoğun ustazlardan soradım, oşol barganda ne deytken oşonu Maulina Saat kant etken dep aytsam deyt. Aytчат дегенде сабак берип жүргөн илимдеги адамдар аны китеп каталап сабак берсе боло берет жакшы деп. Мен өзүм ойлогом, Индияга барып Маулина Саат менен жолугуп, аны ошол кишиден бир аз окутуп, ижаза алып анан келип айтсам, мындан да көрктүүрөөк болот эле деп, балким ошого иншалла болуп калар. Анткени ал китептин устаздар ошолор. Ha? İnşallah. Ben her nesini tartib менен кылган жакшы көрөм да. Ижазам бар китеп сабак бергенге. Бирок ошону өмүр бою окутуп жүргөндөрдүн өзүнө жазалап турган болсам да ал берекелүү болот деген сөз. Кай кеттик? Maulana Saat менен 1 жыл деп калган эле. Насип кылса я лейт. Wa kana ata'uhu 5000. Буга дейт 5000 акча берилчеле дейт. Мамлекет байып башка болгондон кийин пайгамбарды көргөн адам катарында башка болуп, урмат кылып 5000 ошондо алтын акча, күмүш акча берилчи экен дейт. Wa kana yufarriquhu. Бардыгын таратып берет эле дейт. Wa yakulu min kasbihi, жана өзүнүн колунан жейт эле дейт. Өзүнүн кесибинен жейт эле. Wa kafayna kana ya'malu al-khuz. Бул курма дарагынын жалбырактарын иштейт эле. Жалбырактар чогулт ошондон жанагыдай бир камыш кылып, бойроо кылып, башка кылып, ошону сатып, себет кылып сатып, ошентип иштейт эле. Азыр келесек Уругвайдын президентин интернеттен көрүп калдым. Ушундай кылат, эл катары жашайт, кембагал жашайт, башка жашайт, эмгеги менен кылат, акчасын алып таратып башка кылат дейт. Ал бизде экинин бири. Толтурандай бизде. Дүйнөдө бир ушундай президент бар, ошону айтып мактанып шилекелер түшүп, ушинтип атат. А биздин тарыхты окуй турган болсо бизде миллион андайлар. Ana. Fatava Alamgiriye деген китеп бар, Fatava Hindiya. Ошону жазган адам Орангзеб деген падыша Индияны кармап турган, мусулман падыша. Ошол айлык албайт эле. Ак үйдөн, бюджеттен. Таратып берет эле дагы, өзү топу тигет эле, топу. Топу тигет эле, кол эмгек кылып үй бүлөсү менен. Ошону сатып, ошону менен тиричилик кылышат эле. Падыша. Уругвайдын падышасы болуп калыптыр. Ал бүтүндө Индиянын падышасы ушундай болот. Андай мисалдар бизде көп туугандарым. Кара отуруп карасаң чындай эле ушундай.
A bирок биздикилер мына ушундай эле 5000 акча келе турган болсо, ошону таратып берип, өзүнүн маңдай тери менен эмне кылат эле дейт, тиричилик кылат эле дейт. Мулла Али Кари биз китебин өмүр бою окуп атабыз. Ошентет эле. Ал Куран жазат эле колу менен. Bir жылда 2 китеп жазат эле дагы, экөөнүн тең сатып, бирин дароо садака кылып берет эле, экинчисин 1 жыл жейт эле. Экинчисин 1 жыл жейт эле. Ошондой адамдар эмне? Бизде бар эле туугандар, көп бизде. Ошону биз ачыкка чыгарып айта албай атабыз, дей албай атабыз, ошону көрсөтө албай атабыз. Азыр биздин жашоодо ошондойлор бар. Азыр ошондойлор бар. Мен бир таксырды билем. 3 нан завод ачкан, үчөөнүн нанынын 80% кем балдарга таратып берет. Көлдөн, тоңдон. 6 жыл эч ким билбей жүрүптүр. Ана мен айтпай такыр ачыкка чыгар, ушуну десем, рия болуп, жок, сендики уже жүрөгүң көнүп калды, чыгара, сендики рия болбойт. Элге айтсын, уксун ошону. Мен карап отуруп ыраазы болдум. Үлгү алсын сенден. Сеники азыр уже риядан өтүп кетиптир. Сеники рия келбейт сеники десем, айтат, берген сайын бергин келет дейт. Адамдар ошонун рахатын, лаззатын билбей атат да. Садаканы берген сайын акчам кайра көбөйөт дейт да. Мен ушу кээде азайып берген болсом, чото бербей калыппын деп ойлоп калам дейт. Бергенде кайра келип турат, кадимкидей дейт. Ошон үчүн ошонун рахатын татып алган болсо, бул таптакыр бөлөк жашоо. Бул бактылуу жашоо. Адам ибадатын дамы татыш керек. Намаз, орозо, бул оңой. Муну көптөр татышат. Багында такыр калбайт башка, бирок тыйынга келгенде эле кыйыныраак болот. Эгер ошондагы дамын татып алган болсоң, анда сен тирүү жүргөн бейиш экениңе өзүң күбөлүк берген болосуң. Бул өзү бир аз туруп тарыхы келет. Хижазда пайгамбар чыгат. Пайгамбар чыкканда ол пайгамбардын ушундай далилдери бар. Өзү бул Фарс жактан келип, антип келип, анан ошол Палестин тарапта жүрүп калып, анан Хижазда ушундай пайгамбар чыгат экен деп, жөөттөрдүн алындан нугуп калат дагы 3 белгиси болот экен дейт. Биринчиси садаканы кабыл кылбайт экен, экинчиси хадияны кабыл кылат экен белекти, үчүнчүсү ушундай далысында мөөрү бар экен, пайгамбарлык. Деп угат дагы, анан араб, жана чөлдө жүргөн арабтар гажа деп барып калса, ошолорго кошулуп келсе, арабтар муну дароо кулдук кылат да, алып келип сатып берет. Анан жөөттөрдүн кулу болуп калып калат. Анан пайгамбар алейхиссалам Мадинага келгенде күтүп жүргөн да булчу. Жанагы мен уккан чыныгы пайгамбар ушул же башка бир афириспи? Билгиси келди. Билгиси келип, анан бул дасторконго өзүнүн курмасын салып алып келди. Пайгамбар алейхиссаламга. Наида деген сөз дасторкон үстүндө бир нерсеси болсо. Эгерде үстүндө эчтекеси жок болсо, муну хиван деп коет. Хиван. Хиванын бош дасторкон, маида бар дасторкон ичинде. Ичинде курмалар бар эле дейт. Кээ бир риваятта айтылат, пайгамбар алейхиссаламдын ошол риваяттарында эмне мен барып төөн этин сатып алып, аны бышырып алып келдим деген жери бар дейт да. Ал риваятта төөн эти дейт, бул риваятта курма деп атат. Бу кандай десе айтат, талаш маселе деле жок дейт. Анткени алып келген курманын көптүгүнөн дасторкондогу тиги эт аз көрүнүп калып курма бар деп айтты дейт. Же этке караганда курманын калориясы балким көбүрөөк. Анткени курма көбүрөөк адамга жетип, көбүрөөк сактап бериши мүмкүн. Эттик анчалык болуш эмес болуш ыктымалы бар. Араб дүйнө ошон үчүн курма деп айтылганда эт жок деген сөз эмес. Анткени бул базарга сатып алып башка кылдым, алып келдим дейт да. Айтор сынагысы келди. Дасторконго түйүп, алып келип туруп, пайгамбардын астына койду, ичинде эмне курма бар эле, башка бир риваятта эмне эт бар эле, төөн эти бар эле дейт. Фаудиат байна ядай Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар астына келип коюлду. Коюлганда я Салман ма хада деп сурады. Пайгамбарыбыз атын айтты. Кыргызда атын айтсаң куту сүйүнөт деген сөз бар. Салманга бул дух берет. Бул эмне десе болот эле, жана жок. Салман бул эмне деп сурады. Салман кулдукта дагы деле жөөттөрдө. Майдан жөөттөрүндө кулдукта. Пайгамбар менен мурда көрүшкөн эмес, бирок атын айтып, балки мурда көрүшүп калгандыр чалабучук дейт. Же пайгамбар алейхиссалам менен таанышкандыр бир жерден дейт. Бирок ыктымалдын көбүнчөсү андай эмес, пайгамбар алейхиссаламга Кудай таалам гайыптан билгизди.
Bolbosun murda dele sınap alat ele o. Жаңы пайгамбар Мадинага келгенде аны сынап атат. Анткени бул ошо жөөттөрдөн уккандан баштап ошону көргөндө эптеп текшерип чын пайгамбар жок деп билиш керек эле. Бул биринчи келген мүмкүнчүлүктү колдон кетирбейт эле. Көрдүңөрбү? Демек өкө мурда жолуккан эмес. Бирок пайгамбар "Ey Салман, бул эмне" деп сурады. Сураган ичинде курму бар эле, аны көрдү. Бирок эмне деп сураганда, бул садакабы же хадиябы деп сурады пайгамбарыбыз алейхиссалам. Aytdi: "Ya Salman, ma hada?" Qala: "Sadaqatun alayka wa ala ashabika." Bu sana jana senin şeriklerine sadaka dedi. Degende irfa'ha, kötür alıp git. Fe inna la na'kulu sadaqata, elbette biz sadakanı jebeybiz dedi. Kötürüp alıp git dedi. Alıp git degende Peygamber Aleyhisselam buyruk verdi. Biz sadakanı jebeybiz degende kimde aytdı? Özün, bирок biz dedi. Biz degeni Peygamber dedi, men de aytkanda kibir bolbosun dep, biz degen sılık söz menen süyleyt ele. Demek men sadakany jebeyim, alıp ket astıma, mağa bolboyt dep aytdı. Başka bir rivayette biz degeni bul peygamberler cemaati deydi. Peygamberler sadaka jebeyt. Antkeni sadaka degende biröge ırayım merim bolot dagı, hadiya degende biröge urmat bolot. Ökötüň ele bir nerse, uşu nerseni berdiň, sadaka dep berseň anda jogoşatan ıljaka düşkönдөй bolot, hadiya dep berseň aga urmasy menen berilgen bolot. Bir nerse niyetke jaraşa. Belek hadiya. Gördüňөр, Peygamber sadakany kabul kılbayt, Peygamber hadiyany kabul kılat. Bu sana jana senin şakirtli sahabalarına sadaka dedi. Degende Peygamberimiz bizge sahaba bolboyt, alıp ket dedi, emas sadaka bolboyt dedi. Başka bir rivayette aytılınat, Peygamberimiz jegile dep aytdı, sahabalar jedi dedi. Sahabalarga bolot ele sadaka. Emne rivayatınday bolup kaldı dese aytat, bizde bir kiçine problema var. Antkeni tabak menen geldi. Gelgende bul bardığına sadaka oldu da Peygamberge jana Peygamberden başkalarına. Peygamber sadaka bolboyt, alıp ket dedi, sahabalar sadaka bolot dedi. Bирок al Peygamberge berilgen ülüş sahabalarga berilgen jok da. Demek sahabalar jey berile dep aytkanda sahabalar kantip janagı Peygamberden ülüşün jep atat dedi. Antkeni al Peygamber misal üçün 10 adam bolsa 10ga bölünse bir bölük Peygamberge taandyk, kalgandara taandyk ele. Peygamber jebeyim degende sahabalar jep baştaş jegile dep aytdı. Başka bir rivayatta dese kantip Peygamberden ülüşü bular gadal bolup kaldı deydi da. Dese başka bir mesele var deydi. Kuday Taalam Peygamberimiz Aleyhisselam'a özünden başka Müslümanların dağı mülkünde tasarruf kılgan hukuk bergen deydi. Al bizden Peygamberimiz Aleyhisselam. Oşun üçün bizden kızlarımızda üylegen hukuku var ele. Bizden evi siyahtı. Bizden kocaoyun degende kanda kul kocaoyun emes. Janagıda vali. Vali iştin esi degen siyahtı, padişah siyahtı olup da bizim işlerimizge al hüküm çıkarıp bunu bir koy dep aytkan hukuku var. Oşun üçün Peygamber Aleyhisselam sizler jegile dep başka bir rivayatta emne uşintip türtüp tigilerge je dep aytты deydi. Faja'al gada bimisliki. Ertesi da uşintip kötörüp geldi deydi. Ertesi degende, ertesi emas başka günü degen mani deydi alımlarımız, başka gün daha geldi deydi. Fa wada'ahu bayna yaday Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ap gelip Peygamber Aleyhisselam astına koydu deydi. Fa qala ma hada ya Salman? Salman bu ne dep soradı. Soraganda fa qala hadiyatun laka. Sana hadiye dedi. Sizge. Sana dep aytdı. Laka dedi. Bирок biz ani sizge de düşünöbüz. Anke nurmasy menen gelip atat. Bирок Salman imanga gelele. Ha? An üstüne Araplarda sizge dep emne söz yok. Anke sizge degende ulуураак adam aytılıngan bolup kalat dagı, je bolbosum köpçülük adam aytılıngan bolup kalat dagı degen jeri jok. Oşon üçün biz ereje katары Peygamberimiz Aleyhisselam Arap dilinde saga dep aytılıngan bарын sizge dep kotorobuz biz. Anken bizim televizde var, bирок Arap dilinin anday söz yok. Köpçülük türde gedip. Bizde de bizde silerge, sizge, ana sana degen söz var. Arap dilinde sana, ana silerge degen söz var. Silerge degen sizge dep koldanot, bирок tüp adabi dilinde jok. Al oşo ka saga dep aytılına beret. Demek sizge. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ashabihi ubsutu. Peygamber Aleyhisselam şunu aytkanda jaygıla dedi.
Dasturxonda jaygıla dedi. Je başka bir rivayette jayılgıla dedi. Jayılıp olturgula dedi. Genen bolgula dedi. Jep Salman'ın köngünü kötörgüle, sүйüntgüle dedi. Subhanallah. Peygamber aleyhisselamga sana hadiye, sizge hadiye degende Peygamber kalp ona başkalarına berip koydu dese, hadiye kelgende hadiyeni başka birölerge bölüp bergen dağı sünnet dedi. Eğer de sen otursan elin aslına hadiye gelgen bolsa, hadiyeden bölüş deydi. Oturgandarga. Biroq çok oturganda daima çok oturup жүргөндөргө. Anam bugün çok oturup kasalarga bölüş oturgan anakысы жоқ aga deydi. Seni men daima çok otursa, sana hadiye gelse, şıralga degen söz var bizde. Oşo şıralgadan bölüş gerek deydi. Eňele bir kızık okuya. Bir Kudaydın süýüktүү pendelerinin biri otursa, bir çoň padişadan aga belek gelipdir. Altın gümüş gelipdir. Anan janındagy bir aytıptır: "Ya Maulana, al hadiyetu müşterekatun." O dambuldeke hadiye teң şerik bolat. Jandagylarga bölünет dese, Oli aytıptır: "Biz teң şerik bolgonu jaman göröbüz" depti. Biz teң şerik bolgonu jaman göröbüz dese, oylap kalıptır bu dambulda вообще болбойт экен да. Moldanın bari şunday. Algandı verip bergendi bilbeyt dep işinen kıjalap bulsaytır. Şunu bar sana deptir. Manga jarın alıp kalsan emes, men barını sana verem deptir. Subhanallah. Mına uşunday Kudaydın süýüktүү pendeleri. Azır koğunda montaj qatlı da, biyan 40 kalıp, biyan kaltı mintip ayt diye veret boşu. Anan dep bergende janag adam janag kaltanı kötörө alбай kalıptır deydi. Altın gümüştün köptügünü kötörө alбай kalıp, şakirtler aytır, kötörüşüp getirip berile deptir. Ey kocadan kötörüş abiyini aparıp beriptir. Şunday. Jürögünde dünyaya hiç kanday manege emes bolgon şunday adamlar var. Adamlar Uruguay'ın padişasına aytadi. Bizde каждый второй. Gerek bolsa каждый первый bir wagtlarda bolgon. Oşonday doğru kayra gelsin. Amin. Oşol hayat sahabada şunday bir yer var. Şunday bir uçur gelet deydi. Yer deydi. İçindeki altın gümüş çıkarıp salganda adamların altın gümüşke muhtaçlığı kalbay kala turgan gün gelet deydi. Biroq andan murun deydi. Öte zaman bu aval bolot deydi. Bay deydi, kembagaldyk bay kalat deydi. Bir tuğanına gelip problemini ayta veresin, da ugat deydi. Biroq bir tiyin berbey turgan zaman gelet deydi. Şunda kıyamat bastı deydi. Andan keyin jer özünün için antarat deydi. Antarganda altın gümüşün çaçılgandan keyin adamdardın altın gümüşke muhtaçlığı kalbay kalat, kadimkide taştay olup kalat deydi. Oşol hayat sahabada gelet. Rivayette. Dese oşo zaman gelip kaldı o deysin. Jardam surat kayırlar, tuğanını aytat, jokpay. Bay, kedey bayaga jetsem deydi, bay Kudayga jetsem deydi, oşonda olup kalat eken da. Bay dele jetpeyt deydi eken, bul dele jetpeyt, ol dele jetpeyt deyi beret eken da. Oşol kıyamatın belgisi. Summa nazara ila al-khatami ala zahiri Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fe amana bihi. Andan keyin deydi, ikinci belgisini gördü. Sadakanı kabul kılmaya koydu, hadiyeni kabul kıldı. Üçüncüsü arkasından mördü körüşlere geleme açıp boyun dese kıyınırak bolar. Summa degen andan keyin bir vakta deydi. Andıp jüret, kaçan görüp kalam dep. Bir vakta Peygamber aleyhisselam arkasındağı möörün gördü deydi. Anan fe amana bihi iman keltirdi deydi. Anı kanday görüp kaldı, janaza olup kaldı. Ansarların biri ölüp Peygamber aleyhisselam özü katışıp kaldı. Anan barıp göm toprak taşlap atkanda, tizili oturup kalganda Salman aylanıp arka tarafına öttü. Peygamber aleyhisselam baykadı ana. Anan jeleğin keşti mınday kalıp. Böyle ana. Yılana çetine gede jelek geytiler Peygamber aleyhisselam. Bizikinde 2 kavat mayka futbol kanamında üstünden kamzur bir neke degendir bolbaytele. Oşonu gördü, oşonu açıp verdi. Açıp verdi, mördü gördü, mördü görgönden keyin Hazreti Salman iman keltirdi. En ele kızığı ve kana lil Yahudi Salman radıyallahu anhu jööttürdü kele. Balkim bir qancha jööttün kulu bolgan, balkim bir jööttün kulu bolgan. Fashtarahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bikaza ve kaza dirhaman. Peygamber aleyhisselam onu satıp algan deydi. İman keltirip Müslüman bolgondan keyin bunu satıp aldı deydi.
Azatlıkka чыгарды. Чындыгында сатып алган эмес, анын азаттыкка чыгышына пайгамбарыбыз себепчи болгон. Кандайча болгон? Курма кип берген, ага алтын төлөп берген. Ага айткан, сен барып өзүң кожоюнуң менен мукатаба кыл деди. Мукатаба деген эмне? Кул кожоюнга айтат, кожоюн кулга айтат, мага мындай кылып берсең, сен азатсың деген эмне ага ушундай шарт коёт. Ошондой болгон дейт. Ага мынча дирхам деди, дирхам күмүш акча канча экенин билбейбиз. Кээ бир риваятта аргандай, бир жерде 40 дейт, бир жерде башка дейт. Айтор мына ошондойча. Ала ан ягриса лахум нахлан фаямала Салману фи хатта тутима. Кийин мына ушунча күмүш акча бересиң деп, анан плюс бизге курма дарак ушунча жерге эгип бересиң, кээ бир риваятта 300 түп дейт. Үйдө эки түп албайсыз, жазда мынакей азыр. Барыбыз эгип атабыз, куратат мага окшогон бирөөлөр. Эстебес деген биздин давачыбыз бар. Эккенде качан барсаң курап калат, мисалы үчүн. Кечке түрмөдө доктор дооруканада жүрөт, аныкы курап калат. Анткени ага колу бошобойт. Биздин жерде Кыргызстанда Аравияда 300 курманы өстүрүш бул өтө кыйын маселе. Анан ошо курма бак эгип, ошо курма бакта иштеп Салман ошо жанагы бак жемешин бергенге чейин дейт. Түшүмүн бергенге чейин. Түшүмүн бергенде азаттыкка чыгат деп шарт коёт дейт. Фагараса Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ан-нахила илла нахлатан вахидатан. Анан ошондо пайгамбар сахабаларга айтып, ким алып келет дегенде бирөө 20 көчөт, бирөө 15 көчөт, бирөө 30 көчөт деп 300 чогултуп берет, 300 курман эгет, бардыгын пайгамбар колу менен эгет. Саллаллаху алейхи ва саллам. Салман жардам берип башка бир неке кылат, пайгамбар колу менен эгет, бир көчөттү Hazret Umar эгет. Hazret Umar эгет. Куданын кудурети, ошол эгилген көчөттөр ошол жылы бардыгы гүлдөп, ошол жылы мөмө алат. Бирок бир көчөт өспөй калат, өнбөй. Анан таң калып, бу кайсы көчөт десе, Hazret Umar айтат, сиз эккенден бардыгы өсүп, бизди кол деген болбой калды дегенде, пайгамбар сууруп алып, кайрегет алейхиссалам, ошол көчөт көктөп, ал да ошол жылы түшүм берет. Болбосо ал түшүм бергенде жыл жарымдап калды деген сөз да. Кайрегет пайгамбарыбыздын караматы ушунда турат. Биринчиси, эккен жылы көчөттөр гүлдөп түшүм берет. Азыр деле бул табышмак эмес. Карлико эксек, биз алма эксек, ошол жылы түшүм берген бир жылы. Бул адамдар акылга сыйдырбашы мүмкүн да. Бирок ал бардыгы түшүм берди, бирок курап калды. Аны сууруп алып түшүм берип баштаганда, түйүп баштаганда сууруп алып кайректи, бул кайра күндө бул дагы түшүм берди, ошол жылы Салман кутулду. Анан бага келип бүткөн менен Салмандын жанагы акчасы кутулу эле келе. Анан тооктун жумурткасында болгон бир алтын, туяк жамбы дегенде алтын пайгамбарга хадияга келет. Келгенде Салман эмне болду экен Салман дейт. Дегенде Салман кутулу элек дегенде Салманды чакырыш дейт. Салман лаппай Hazret деп келсе айтат, мына ушул тооктун жумурткасында алтынды апарып бер деген дейт. Бул көп дейт. Ал сенеки ошонун баары дейт. Кантип кутулам? Кудайым кутулат, бер ал дейт. Аны берсе көп боло Салман барып кесип грамда өлчөп, керегин ага берип, анан калганы өзүндө калат. Көрдүңөрбү? Пайгамбар келген алтынды, тооктун жумурткасындагы алтынды Салманга берип, ошо менен Hazret Салман ошол жерден кутулат. Фахамалат ан-нахлу мин амиха. Ошол жылы курма жемиш алат, мөмө берет. Валам тахмил ан-нахлату бир гана курма жемиш албай калат дейт. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, ма ша'ну хадиги нахла? Бу көчөткө эмне болду дейт. Факала Умар өзү айтат, я Расулаллах, ана гарастуха. Мен эктим эле ушуну дейт. Бул эмне? Бул тууганым Hazret Umardын колунан көчөт көкмөк турсун алып пышма калды эле. Болгону Hazreti Salmandын пайгамбарга болгон махаббатын дагы ашыргысы келди. Анан пайгамбар алейхиссалам даражасын көтөргүсү келди. Кээ бир окуялар болот, ошол бир адамдын даражасын көтөргүсү келсе, кээ бир окуя даража түшүргүсү келет. Бу жерде Hazreti'nin даража түшүшкө эмес, балким пайгамбардын фазилетин дагы көрүш керек. Ошол жөөттөрдө күлөгө текшерип туруп, пыштырып пышпады. Мына болбой калды, кутулган жоксуң, кийинки жылы деп айтпасын деп, ошол жөөттөргө да ушундай болсун деп. Эгерде бардыгы көктөп келсе Hazreti Umardыгы баш болуп, анда маани билинбей калат эле. Жок, пайгамбардын караматын дагы бир ачык көрсөткөнү. Көрдүңөрбү? Мына ушундай. Демек, ушундай окуяларды ниети түздүк менен көрүш керек, угуш керек, билиш керек. Ниет тоңдош керек. Ниети бузук адам эмне дейт? Ана деп дагы бир некени сүйлөйт. Fa naza'aha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa garasaha fa hamalat min amiha. Ошол жылы пайгамбар кайра сууруп алып экти,
ошол жылы гүлдөп чөмүн берди дейт. Бул риваят башка бир дагы жерде жок, имам Тирмизиде гана келет. Bir kurma şunday olup kalıp Hazreti Umar'a gidip başka degen söz İmam Tirmiz'de gelet. Andan başka bardık kitaplarda emgeklerde Hazreti Salman jönünde aytılıngan meselede bul aytılınbaydı. Demek seyrek kezdeşken nadir rivayatlardan biri. Haddesena Muhammed ibn Beşşarin ennehu kâle haddesena Bişr ibnul Vazzâhi enne kâle enbe'ena Abu Uqaylin الدورقي عن أبي نظرة العواقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. Hazreti Muhammed ibn Beşşar aytat al bana Bişr ibnül Vazzah aytdı deyit. Bişr ibnül Vazzah kim? Bul Saduk İbn Hibban Sika dep aytkan. İmam Tirmizi Şamail'de hadisin keltirdi bu jerge. İbn Aqil andan rivayet kıldı, andan Bundar jana başkalar rivayet kıldı deyit. Al bana Abu Aqil rivayet kıldı ad-Dawraqi. Dawraq degen bu Pars өлkөлөрүндөгү bir kıştak, ошол жерlik. Alaytı Abu Sa'id el-Hudri'den suradım deydi. Abu Sa'id el-Hudri'den suradım deydi. Peygamberimiz aleyhisselamga bayat kılgan adam bul Abu Sa'id el-Hudri. Sa'd ibn Malik ibn Sinan bin Thalab el-Hazraci. Ne deyip? Ala en la ta'khudahu fillahi lawmatu la'im. Kuday yolunda lawmatu la'im alvasın deyip bana kol karmaşkan deydi. Peygamber aleyhisselamga barıp kol bergende Peygamber aleyhisselamga ayttıdır. Ya Allah'ın elçisi men Kuday üçün biröөнүн bir gap sözünden korkup bir neken taştap koyboyum. Adamlar mine deyt, el ne deyt, başka mine deyt de oyloboston lawmata la'im. La'im degeni la'im kıl uşunday dedi, başka dedi. Adamların gap sözünden korkup Kuday yolunda bir nekeni kılbay koyboyum. Kuday yolunda gap sözden korkboyum men dep bayat kılgan, uvada bergen adam muna uşu Abu Sa'id el-Hudri eken. Radiyallahu ta'ala anhu. Bul aytat suradım deyt. Peygamberimiz aleyhisselam'dın peygamberlik mööründen suradım. Suraganda kana fi zahrihi. Anın dalısında arkasında ele deyt. Biz'atan, baz'atan, naşizatan. Biz'atan, baz'atan degeni bir et deyt, denenin etinde olgan et deyt. Naşizatan, murtafiatan, emne, içine büyük bolup durgan. Möörden peçeteli setpege de. Uşul iki dalısının ortasında emne janagıday bir gebir rivayatlarda muştun tüyülöt ko. Oşol muştun tüyülgönü kiçineke muştun tüyülgönde bolup turgan japısırak etele kiçineke bir muştunda görünötüle deyt. Demek bunday bir manjanın sızıklarında olgan jerlerde boluşu mümkün dep aytat. Dömpöyüp turgan. Öte çoң dömpöygen emes, biroq emne oşol жерде dömpöygen bar bilinet. Kebir rivayatlarda bu janagı Peygamber aleyhisselam'dın jana kökürөгүн жарганда ошондо пайда болгон, ошондо мөөрлөгөндө ушундай болуп ушул аркасында калгандагы başka деген көптөгөн риваяттар келет. Айтып жүрөк ушунда. Abu Sa'id el-Hudri ошону сураганда ооба ушундай болчу деп эмне риваят кылып айтып берди. 4 жолу болгон э? Катырат. Ооба 4 жолу болгон деп айтылат китептерде. Бакта келди беле жок беле? Масадан айтты. 4 жолу болгон деп айтылат, ооба сирада келет. حدثنا أحمد ابن المقدامي أبو الأشعث العجلي البصري أنه قال حدثنا حماد ابن زيد عن عاصم الأحولي عن عبد الله ابن سرجسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريده فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Bu kızık hadis bir.
Ahmad ibn al-Miqdam aytат, bu Saduq, İmam Bukhari, İmam Tirmizi rivayet kılgan. Qara. Saduq hükümü. Hadisi Hasan bolot. İmam Bukhari rivayet kılat. Demek Sahih al-Bukhari'de sahih hadisler var, Hasan hadisler dağı var. Kebir apendiler düşünbeyt. Sahih hadis kabul kılış gerek, Hasan hadis kabul kılbaş gerek dep. Hadisler sahih Hasan bol İmam Tirmizi'den beri bölünüp başlagan. Bardığı çoğuluk makbul hadisler, Bukhari'de Hasan hadisler var. Buna darajası Saduq bolgan adam, onun hadisi Hasan boluş gerek, bu Sahih al-Bukhari'de var. Aytat Haddesena Hammad ibn Zeyd aytdı deydi. Hammad ibn Zeyd bu gözü kör adam bolup buğa cemaat rivayet kılgan. Gözü aziz bolgan, biroq Kutubus'ta rivayet kılgan. Al Asim al-Ahval'dan rivayet kılat, buldagi fiqh adam. Al Abdullah ibn Sarjis'ten rivayet kılat. Abdullah ibn Sarjis bu emne sahabi. İmam Muslim jana 4-tö rivayet kılgan adam. Wa huwa fi unasin. Bu aytat Abdullah ibn Sarjis, men Peygamberimiz aleyhisselam'a gelsem, al sahabalarından bolgan bir top adamın arasında oturgan eken deydi. Fadurtu hakaza min halfihi. Kolu menen bunday eylende otat. Kandayça? Antkeni bu Peygamber aleyhisselam meçhitde oturganda gelgen, öz meçhitde oturganda gelgende, keyin oşol okuyan aytıp berip atkanda, oşol jer turup aytat da. Peygamber aleyhisselam oturgan eken adamdары menen men geldim dağı mındayla aylandım dep hakaza degeni mındayla dep kolu menen körsetip atat. Demek Peygamber oturgan jerdin özün kolu menen körsetip uşundayla aylandım Peygamberimiz aleyhisselamdın arkasından deydi. Fa'arafa'llazi uridu, Peygamberimiz men aylanganımdan bilip kaldı emne kalagandygymdy, fa'alqar rida an zahrihi, çapanın mınday öteşin deydi. Örkönümdü deydi. Arkadan gördü görüşleri. Gördü deydi. Fara'aytu mawzi'al hatami ala katifeyhi. Peygamber arkasındağı mördü gördüm. Mislel cum'i havlaha qilanun. Tüyülgün muştun okşoğandı gördüm. Anın tegereginde qilan degeni bir üdür büdür et deydi. Kökürökte janagıda erkeklerin emçegin tegereginde üdür büdür bolgan siyaktı. Oşol siyaktı deydi. Kaannaga sa'alil. Söl siyaktı deydi. Sa'alil, söl degen bu Arapça sözden alıngan, söl degen. Fealil. Söylemez bir oşol siyahtı olup durup, janagıday muştunday olup durup, anın oşolun tegereginde mayda etçiler var ile, bir qarasan söyldesin, bir anda emes, yumşağırak uşu okşoğun olup turat ele deydi. Mör kadimki deydi. Biroq muştunday çoğun emes, çakan uşundaydı gördüm deydi. Faraca'tu hatta istakbaltuhu, kayra kaytıp, anan Peygamber betmandayına geldim. Gelip dur, fakultu gafarallahu laka, Kudayım sizin günahınızı geçirsin de ayttım deydi. Nege? Kızmak götürdüm, arkasından götürdüm, aytıp bir giyinkiga. Şunu düşüngönüngizge razımın dep ayttım deydi. Biroq kızık mesele. Gafarallahu laka, senin günahın Kudayım geçirsin de ayttı. Peygamber günah kıldı bu. Günah kıldı Peygamber. Nege antip ayttı dese, yok, al günah kılgan yok. Biroq günah kılbasa da Kuday talamın gufranı, günahları keçiriliyor degen bizge aytılganda, Peygamber'e aytılganda anın soğun kötörüp bersin degen mani. Bolboson günah kılıp anan günahsın geçiriliş üçün yok. Adamın günahsın keçirin daraja jogorlayt da. Demek darajan Kudayım jogorlasın degen mani Peygamber aleyhisselam'a. Degende walaka sana dağı dedi. Kızığı Kur'an-ı Kerim'de ve iza huyyeytum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha urudduha. Kur'an'da gelet, eğer de sizlerge bir salam aytılınsa, oşonday salam aytkıla, jahandan jakşırak salam aytkıla dedi de. Eğer de sizlerge bir jakşı söz aytsa, oşonday aytkılandan jakşırak aytkıla dedi. Jakşırak aytı sünnet bolat. Biroq Peygamberimiz gafarallahu laka, senin günahın geçirin size sana dağı dep durup özünde aytıp koydu. Emnege Peygamberimiz avlanı tışlap durup adnani alıp koydu. Emnege uşunday kıldı, kim aytadi? Peygamberimiz göğürün aytış kerek ele da. Biroq dal özünde kılıp жооп berip koydu. Biroq Peygamberimiz işindayma jakşısını kılat ele. Ne üçün Peygamberimiz al adamga özünde kılıp жооп berip koydu. Assalamu aleykum desen, ve aleykümselam ve rahmetullah uzağırak aytasın o cevaptı. Emnege Peygamber dal özünde aytıp koydu. Musulman boçu. Ha? Kıskan açsam Tuğandar,
Бұл адамдың ғафараллаху лака деген сөзі bir адамдың сөзі, тиги пайғамбардың сөзі. Мұның сөзі Құдайым қабыл қылады, қабыл қылбайды, а пайғамбардың сөзі сөз түрде қабыл болып отырған мәселе. Ошон үчүн пайғамбардың валака мислу залик, саңа ошондой болсун дегени, албетте анын сөзүнөн бул даража жогору кетип атат деген сөз. Сөз түрде қабыл болуп отырған сөз. Түшүндүңөрбү? Демек пайғамбары жогору айтты андан. Фақала ал-қауму истағфара лака расулуллах. Ошондо тиги адамдар угуп аткандарчы. Пайғамбар сенин күнөөң кечирилсин деп сага айттыбы деп таң калышты. Сага айттыбы. Айтып кой, бир артисти көрсө өзүң көрдүңбү дегендей жан. Бияда айтып атат. Пайғамбар сага ушинтип айттыбы? Сенин күнөөң кечирилсин дедиби? Эми как будто астында бейиштен түшүктөн адам көргөн сөз атат да. Пайғамбар бирөөнүн күнөөсүн кечирсин деп дуа кылса, ал акыйкый бейиши. Азыр живой пример бейиштен келген бири отурат буларга. Пайғамбар сага ушинтип айттыбы? Деп барды ошол таң калып сурады. Сураганда наам валакум. Менин күнөө ооба. Силердин дагы күнөөңөрдүн кечирилишин пайгамбар тилеп дуа кылды деди. Бирок ошол жерде дуа кылган жок ал жерде. Өзүнө айткан. А бирок жанагы сахаби эмне хадисте аятты окуп берди. Вастагфир лизамбика. Өзүңдүн күнөөң үчүн жана момундардын жана момун аялдардын күнөөсү үчүн истигфар айт деген буйругун айтып берди. Пайгамбар буга буйрук кылган. Демек Аллах Таала пайгамбарга буйрук кылган. Момундарга, момун аялдарга истигфар айт деп. Демек биздин бардыгыбызга пайгамбар истигфар бар иншалла. Биз момундарданбыз. Бирок өзүңдүн күнөөң үчүн деп атат. Кандай күнөөң үчүн десе, пайгамбар истигфар айтат. Афала акун абдан шакура, мен эмне шүгүр айтуучу пенде болбоймунбу деген жери бар. Сөз түрдө күнөө болуш истигфар айт шарт эмес. Намаз окудубайсаң менин күнөөм жок, сен окуй бер, сенин күнөөң бар дейт. Намаз күнөөң бар үчүн окубайсың. Истигфарды дагы күнөөң бар үчүн кылбайсың. Эстен чыгарбаш керек. Мына ушинтип бул хадисибиз түгөнөт, кийинкисинде пайгамбар алейхиссаламдын чачы туурасында келет. Чач маселе бизде көп, ошон үчүн бул жакшы маселе. Канча мүнөт болду?